hita bong ni khupai mu sau pathin thawat man lang chong le hichi cookie history channel anyway ho yo si na chung chi wa ka ki pa na kan phungen he tu ni khwa hin separate administration demand party ki ti chung changa cookie national assembly north east india mina hong ki so chong le cookie national assembly north east india in he chu hep po we a hin ti pen he chi social media la viral mama he chi press list chung changa hi holim na inei deu he chi hong ki bol lo na hi lahin mi pi ngai cha ta thil khat mi pi seinom ta thil khat cookie national assembly north east india te mina hung ki su cho hin he chu ke ho group sunga chun president pa in a hin ta do in a hoi ji ka ti pi cho he ayong le hin aman ayong le e ho a hi lo ja clarification khat ke bolding he ati kit cho hin chong le hi chi chung changa clarification te ni ai ha le press list ong chu he chi video china lam hen ve naw hitin tu nai seinom penu chi le hin he chi press list sung ki bol pen KNA no nis india te clarification pa hello press list sung ki bol pen hi meeting khat thil bol hin thil hoi ta hin ale tal het ki sim dan hoi ka vet na le hin hi chi hi ken jong ke cycle gam ka ya pa na ki sim le tal het hin chong le he chi achunga thil sun pa hi hoi lai mu na khung ki panham ban che ken ke pun he ai ong hin pa cha na min hi ta bang thu ngai ta thu di na hin se do na chunga chong le dunia hi chi le tal het na head office ani ki pe pa he WKZIC te mun ai a hen he chi amoy ang che a lot the nen am kit wen he mina muda na theu yang cha me ai ong le dunia hi WKZIC ten office mun chu hi ta hong ki jang hi ati wa le hi chu police on to hi so ki ti al hen government yang involve am le yang involve EPP hung involve ji ya cho amot bang thui khat na hi WKZIC office ade adak tol TS ho ki mo safal hi na loading pa hi hi chi video hi kan sim hen dunia chun cookie national assembly no nis india ten ki ho ka hi po e ti chu lungneu man ji pa chai pon a hi wa ngen hi chi le ta le na thilung ki su hi ngai le ong la fiang hi ti pau chi cho la ban ki na WKZIC te ong chun hoi le yong le hi chi hi aji pa hi ki hon ka po we ati ki no che hi hi chi che hi le hen hi ta banga thlin bol su pi pa hi pathin no amun ama khela midang dangen gimna an thu ding pa wang chu anum pon chong le hi ta bang idea sang ta ni su pi pa ken no ka pa cha na kan pi chong le hi ta banga chi na thit na fel na nam pi khunung ding mu za la hi ta bang press list nan bol na chunga ka ki pa we ama wang hi chi mundang dang midang dang organization ai ha ale itabang letal het ni ho ai ha ale tabang political party hon he chi credit jong chu akila thei po win chong le am hon jong suffer jong hintu hi be han aji chu het pha lo mi khat thil bol a ke pa man san na de han lang chong le gim gan thei thu na de hon le alam do asan ki tho hi cho hi a chain a hong chi bia ki na len political intimidation ti chu thunei wai ho ma ku na khat office be na the ham khat ai ha ale khat cha lo ama hi lo dung ju ya ama la hi lo ama wang chu free hung ki bola thilung chi thi ya chu he chi pa hi ke ma he chi ku ki history channel la he ta bang historic ta a thil ki chi weng mung khat na hung ki ji do thilai a chu hi chimuna he ka hin hil chin he cookie national assembly akimo tin head office tui bung sung pi lam ka akitin lai hen kiro WKZIC office tui bung sung pi lam ka akitiki ne he chong le a date he 17 July 2026 ni hwa hong ki su chai tai he chen letal he nen cookie national assembly lai ki ti hin cookie national assembly not is in the categorically
reject and denounce the proposed separate administration demand party SADP plotted by su signatory ekte chi simsu be data te chi English IGN trong le thungai ta ho o thang thunga Bible Reverend Pastor Hilo ni sim la keno pha de du ta banga hi English to chang om ji ai a hin hi chi a thun hin hil chin nge hi chi ki National Assembly no ni sim da te separate administration demand party hi kyon ka pam po we ati che hi chi kyu yang chai ket pom Cookie People Alliance ten jong a letal het no mang cha em let ten ni chu amani individual aga ki represent wai bawin hi cha hin kyo party ke pa po we SADP ki ti pe na hin ti che hi trong HR SADP separate administration demand party ki ti pe no hin ipian bolwan ti la to a sitting em le ho si si than lon em le bungjagin war te chu acha pa replace por sa ding adang si si ki tup cha na sot ding ti lunggel khat chu ping do hin chi chu ama kun mong ham ai ha ale pi kit tam khe poi tu ne mi pi hi koma hi tabang SADP ki ti khanung ding suspension of operation KNU le UPF a hin ta sot kit ding ipui cha bai ho em le ho si si chu kum nga sunga ipui cha bai ho si si chu mi pin kilung khat ta nam phai sot kit diu ki tabang pli khat hung ki pe do pa hi apha le ni hui lun masang wa hita hi mi pi awareness YouTube khanga digital is a ilungyalu interaction hong chi thia chang le communicate ki bol thi pau he wang pha na men sum kon le thing lang pu so len lai che han lang le he chwa chu easy wa dang hon ki pe do thei lo ding he ta su lung na ta em de win tu nia hin comment ho hin post forward bol le ho hin lung na chim se na chu ni jat dam khat 17 July a hong ki khat chu tu ni jat ta ni nga lang chi ta he ji sunga he chu wen nga ai siu chai tai tu chu nga em le ho hi a hi na ding bangin an hiu han lang le gam tum lang chu so nai mu de wai tan amo separate administration demand party ki tiwa em le ho ma ahum ki dong chu adi lo he chong le hingli ma hin sai ko na hin sai tu hin sai kul hin chong le chan di le hin ting no pal hin he cho si affected hi ma yeng he hi cha sitting em le ho si sin ipi bolwam boot cap cho le bol na thang lu chong le wood imu na thang ngan wai bu in kha lo hin agan the ho hi he cho chunga he ipi bol da wa tu ne cycle em le pa hin hinglip em le pa hin lam kalanga hon ipin bol wa cycle langa hon na ipi bol wa chong le sai tu em len dang pi bol wa kang pu pian dang pi bol wa zat le nam khan tu na dinga paniti la wa ai ha le relief cam ho et visit bam affected hoi pi bol bam chong le political solution na thei dinga chi pi bol wa political solution na dinga popular government hi join yo so di lo hi the ti ong chi mu tu ne hin gal sunga heta mitin mitang e constancy wa agan thei ho he hoi tai kho sa wa ka gam he ta lungput liang te lu ni ta bangai ni wa le mi pi representative em le ki toy liang ta bangai bu ni he cho hin he ta bang lung thim chi nei wa le liang ga mu in chi khat ung ki tang la e mi sa hung ki tong kha in le lu kha lo he ke ta sa tong khai ti thi wa le tu ne hin election hum ki jing yang le hen campaign ha bol lo he ta banga he thing nui ke nu ju pf jang du hi la yang he kum somwal se dai ha le I thi tu ka em le kai na thi chu hi chi chan su hi chi ta bang chan so chu ki sim do de wai bu hi chi ta bang na ho chu ki to do de wai bu tu ne hin ki lap ve kum thum galum ji a hin tu ne hin ki lap le ki ta we kum thum galum ji a hin president rule amen suspended animation kenen chong le sentala kunin ima cha ho ong do thei pu hi chi a chen ke hon ima cha ka bol thei pu we ti che ai on hen tu na hen bill allocation na bol pa gornolin na chom khat cho tong ni ai on hen pension hi yang yong le chun tai na kum thun ba le na san thu thu ki diwai ta bo we chong le aban ki na local development fund hung ki thot no ang chu
em le ho khut na chu lut thu ki nai ta bo ni he chu gornol khut na ki tang dan ho si chung thu ki nai ta tu na hi gam sunga dinga em chang BPL em chang ho chu a hi ni ding bonga government a ku na hunga I hop lo chu thil chu mi I mu thei wa le chu central a ku na hi chi local development fund han la local em le khat dinga sum ki kai si chu constituency na to na ding si chu a hi na bang a chi tai ti ho chu mi pi I zo le be wa thil pha ding ang chai pun group mo a ku na mi nan si ho si yong he mi chung ho nan si ho si yong he a chai na la nga cái hiện tại đó thu đến chơi cho là tu nhiên khoa hiện chỉ SADP cái gì bên này cô kia National Assembly tiền rồi ngày ở xã lệ vàng bên hiện chỉ chú khi họ press list ai bôi tiêu hiện cho lại hết tập bằng cầm trong hùng điểm ba cho amon ngày nô mê cho lại kia bia tiền rồi hết tập bằng kia bia cái gì cho hùng cái phụ đồ ngal đi vào em lên nhìn cái nạn này rồi lại là ngà amo party họ trên hết cho chú amani individual represent ga bol hi ke hon kha phapo we ti chui cho le tu ni khwa kukin nam pum pi chu nai le kukin National Assembly notice in there in mina thilung ki supa chu ngai sawin hi cha chun ki ho bol mo ngai pui ati ki pa ga hin aban ki na hit ta bang press list pi chum yang le chun pin ngai nom su ke u che cho le hin ji pa yang hi sang ten pa chat na kan pin chong le hin chi SADP ki ti pen he tu ne hin ku kinam pumpin I got khop set wa hita bang ho he zero party he chong le hita bang candidate no he nguyang ki munum pui chong le hita bang ho he nam pi dinga juda iskar di ta che hi we ti pa ho he tu na SADP ki ti chung cha nga che miu si ni mung che hin phat dang lai election banga hi ku ki thing noi hon su hon hi cho he nam phwa in sat sa wa len aban pa wang hi in sat kit wa hin election hum kha a I bol ngai in bol kha wa le wang hin tunin mei the gar sungai lam do ho mei the gar ma sanga chun mei chang nei pu wet tiang lam kai wa kunin I heta we mei thal do hling pui ti che heta we mi pin ti lo nga sum ki tu khoma chong le tunia hi chwa ku na chu garban hling set smart that na em le ho sat na dinga in nei the di wai tan chong le jip si nga le ma chu em le ho dinga sitting em le ho dinga put kep cho di bol thiu chai tai ama wa het du khat chai le het chi garban hling set ki wan jong le han mi pi lung thai a le tu na alom lama hui ki liu ye bonga im thu thi wai bo we ji chu mei the ga la kap lo pum pi dim chang ni gam ba amen khat we mi a le na ho ke phao sa thum lo hi la chu mi sagi mi som he cho chu thiring he bo we chong le ku ki thing noi ho gat pumin wa le yong le han hoi lai mun no le ga ri li mo yong kui ma chan hai mo ai pu chapang khat la ni alung hang thu le la ki tu do be se na le in ho yong hai mo pu win chong le yung do ding yong hai mo pun kui nai khulai len diu yong hai mo pun he cho hi tu ne he mi pi lungel ta ki bang do hi la nam pi election hung lu hi diu hin chong le hi chi i lu tiang le hin a hi lo be a khat chu ku ki mo ngai tu wa am ho ki te pi ding candidate no chu e hon ku ki lo bo lai hen bol wa le hin e ho yong ine u tu de pathin thu tan na chu wan langa aman atan num min ki tan ti ama wang le shi chunga enam mi te wi I chan ge ya zat la nam ngai lu ji a hu tu na dinga man cha choi phun hi ji wa support I bol wa tu nia hi chi mu menu I sot do ho wen a hi lo wa I pui lut wang wa I ma cha sei lu wa em kit wa a chain a mo ma son dinga hum kit diu pa he tu nia hin I gam sung wa I khial na I sei wang wa lung thi mu hi I khial hi wa ngai hi wa le hin pui yin jong hi ta bong chung cha ngai khot la na ne ya le I ho la ham sit na ma le mo han ke pu ding chu a za le nam hi ka a ki bung khan hin sim u ki thing noi ho chunga chu mo siu si hung hung ai bo wen chon le tu ni khwa hin mi pi te jo e chen na gam chi wa hin thing noi ho akale akalu win warning le tal po ai ha le gi na zat phone message so am jong le ku kal ta I to du im du ki chu do le yong chu eng sit hu sanai la du I pan chi du ai bo ni
aji chu sumle pai don la kai I tu ho hi thing noi ho sa ngai ha tu wai bo win chong la hi chu chu pathi na mun ni khat le a gai pi ku no ai ta bu ni tu ne hin mi pi khang do lew han mấy hi te le u keng ne te phata a ga le bol pi hi ni khat le I ga mu hi chuma in the democracy nuya thilum pa hi Indian government in jang hi chi federal structure hi ala ma hin tai ho kismat thi loi pau hi geographical chong le physical separation ho phata ai chi pau hi hitinuya he government kha in gam hi akwai dan thi lo hin atuma ke wai hom na hum thu ding hin thing noi lam kai hon jang tu kal I dei bol wang win mi pigi na pa hi kam chang wa kunen pot da ta hat chuyong le ho le thani hi pu mi hem chi win tu jing in jong ke challenge tu lew han mi thal na di pen ke chai win lang khat no a di pen ke chai han lang len tul khat na ke kap tu lew han koi lo hin sot ram chi chu ki mu thu ding ai bu I thani na o ki la do ni le gor men ni na cham lu a la do thu din a hin la do ni le mi pi ki wut dan hi wa na le min wo cha ki wa thau chen nen tin wo tin na wo win tin liu yong le chu hi mo ai pu ni chong le tu ne ai thani na ki ti chu mi pi ni pi u hin gam tum dal di wa ta bang thani na chu I chan o hi ama wang iza hil wa le gundat khang pa te khang a chun to ka long pa ke chena agunda da chu mi u sin ani ki cha chin ta yong thing noi ho he ni sam wi ki hai sha win chong le nam pi lung tu mol su na dinga mi thal I dok ho yu si hi ku ki len sang in I de jo hi ta bang powal hi e hon I jang win sap te pa wa I ki wai hop da no yang hi oligarchy ki government of the few mi hal khat nen heta hi ne na nei wa kaw si nam pi kaw si da na contract work yong ikila wa chong le Asian highway extension du nga yong sumija ja ni mu wa ai ha le in dan sang sa ding hon ja iza da chu na ka sa wa cho si tu ni a hen party tha yong chui man de pui heta affected hi a chong le lungthim na ta amo si hi khanin exploit and bola le in dan sang sa pa I bola nang lungliang na ham hi chi khia la chun ek ya khatin chutang e pola no hol hang ta hi choi thu lal gun chen hi wam ung khyo win lang ek ya som ni hin chutang kin bol na ve tang hi cho ta bang hong ni le chun tu na hi idin jo mo diu na e ho man cha tam le hlom chu thil chu mai buin gal ki tia hin lung chang ai bu ni mi khat nen lung na ta thi le thi hin le hin ta sti man la pha le hin mi khat le leong chu kui ma san a tham ji he tu ne a hin nam pi isu lung nat nau hi ku ki thing noi mi hon e bol sang be set taw chong le hi chi ta bong hin e ho ma in su mi ma min hin bol han la I chan ge ya e panic diwa chan ge ya na sa diwa bible ne say min itin na bol na diam nang na hita bong chun bolin ati cho hi jing bo ni tu ne a hin iki wai hom da ne oligarchy hin dictator long cho ai poi oligarchy government of the few tun service oyang chu kidal appointment le yong chun thing no yo in su mi tengan ngan chu kidal hong hin nai le school izat bang khat chun chu kidal hoi chu bolero hong pha nen headmaster ho principal ho asol ngam kit ta pu ke wai pu na chawai liwa mai bu tu ne a hi mi khat mi ni han la le so nai su tu yo de me oligarchy ki ti government of the few hi chu ila wa hi to bang government chu nei hi chong le dial ki ti government ni rule above chong la e ho thing ne han rule above hi chi ten hi chi ho mi tu na hin mi pi ding in thu sei la sa a in chong le hi chi press list chung chang ho hin don lo be khat nen gan the ga thu ding pa ken ka nom pon wkzi ten na he pha pui chuyong le kuki national assembly no ni india ten na he pha pui he ta bong soft target kui chunga hung ding pai ka dei pui in chi mi ching ta khat na bol hi amai ka pa chawi ai wa ngen ama hiala mi dang hamsi nan tu ding pai ka nom pui ama he ta bong thilo he a bol na chung hin mi pi ha do na khat chu hin kha do na khat hong su ding hin pathinen lon pin tin chaw le a ki khial ding a lo ho ki khial ding in pathinen hi chi press li so ta bong he hin mong cha jing han ti jo he ama ding a yong I thum na diu le taw na diu hi chaw le ama thil bol je ai mi dang gan thei thu ding pa num pun chaw le ama yong pathinen wiang jing in tin chaw le chi sanga mi pi kha do na ding a thil lin ta tan bol thi na ding zo in tao pi jing hote chong le ho hi
thingnu ya min thingnu ki ti underground ho su tu ne dinga he underground ma ngai chiki eta he e ho he ki shell hi wa na mun tam pya in to hi wa le a ki doi lu mo mo te hi ji wa chu chi video kan chi ni a chai na langa press li so yo hin sim ki ning ting ji tu nia video kan chi hi chani ta hen hi chi letal head pa he hin hil chen ma sange Office of the KNEI National Assembly ageti hi chi letal head hi KNEI National Assembly Northeast India paite wenga head office ki hal a KNEI National Assembly President pa Delhi a ampe na hi chi letal head hi ke yin kan sim he ni pola ka sim ham tile sungkulam ho ka thigam diwai tai ti pha na he ken jong National Human Rights Commission Manipur te fon kan bolin ipi kan bol de ham ka ti nai le hi cha chun National Human Rights Commission Chairman Manipur la he khaidam mani he khaidam mani chun ipi se yam til le no hon to hi National Human Rights Commission Delhi muna le kha na thot dingu aban kit pha le Manipur governor ko ma na thot dingu tu hi president rule hin chukit jong le Chrat sanpu SP ko ma yang le kha na thot dingu aban kit le DC pa ko ma na thot dingu ke ko ma le kha nan thot dingu hi ta bonga kuki prisoner ho safal hi na pa cha ke hon kong kheu ding hi chi ke phat sa dung ju ya chu ai zol ham ai ha la hui lai bam khat na no ho dei dei na a chu hung ki chon do thei ding he ai chi tai lo chun ipi se yong le hat alam pi om po ye atin hi chi mei lei a hi wang han khaidam mani he mei lei te hi zat le na ma ve lo yong tam pi amin ana to aboi pi he mem khat en mem khat a kho sa dung ju ya chu aman guide in bola KNEI National Assembly mina thilnan su ding pha an la chun complete address anga ye chi chu reference ho hung ki wedding hi chu dung ju ya chun ho me hin ki don but kit deu he ti a chun hi che pe na hen lam kalanga office la ala kui man ani a hai mo lo chu WKZIC te a chun WKZIC lam kai ho ko ma kan se yin postal address a lekha hong ding hin hi chi chu no hon receipt mi wal receipt ding am poi lam ka katinai le hi cha chun amon a kho poi kil of a chun ke hon ni pan sa we a kho poi tin hi ti a chun kil of WKZIC office song pi lam ka ki ti hi cha chu phat chom khat na dinga ani ki mang che hin tuna su pi pa en KNEI National Assembly mina thilan ji a hin ki pa me chang la KNEI National Assembly Northeast India in ke hon hi chi disown ka bol we ka hi po we ti hi thil di ta hi chang la hi chi letal he ni meeting ta ai a chu ani ki koi koi ani mun lai he ai on le chen hi chi letal het ki sim dan pa chu kan se hin a letal het hi kin kan ni sim hin chang la hi chi hi government record dung zu ya thil chi ding che hin chi chu National Human Rights Commission in Manipula kuki prisoner mi som li lang anum ho agan theina loading wa Indian government koma National Human Rights Commission ho through a thilni ke bola SP ho hin jelal ho hin ani mus okay u che hin hi chi che hin hi chi a kanija apa cha ma nya tu chunga he letal het hi chi annual a hin a hi wang hen asunga thil ki ji pa hi nam pi dinga pha na pha chum sima jong chang ne zuwa ngawi na thi loi ti te bang the ai ajun hi chi pa he ke yin ka hin se he hi chi a ki ji pa hi ken jong kha pha pon chang la KNEI National Assembly Northeast India ten jong he pha pon WKZIC ten jong he pha poi a ji pa bun ke ne ti pa thu dol he hi ti chi yang yang le a thu ki ji ho hi thu di chat a hi chat a ta chat a hin hi te a chun English a text to voice mang cha in ngai lau hete news ta bangen Good evening and welcome to KNEI History Channel News. We begin with a big political update from Manipur. The KNEI National Assembly, Northeast India, commonly known as KNA-NEI, has issued a major press release today.
Kuki National Assembly, Northeast India, commonly known as KNA-NEI, has issued a major press release today, the 27th of July, 2026, from its head office in Sangbi, Lanka. In the release, KNA-NEI has categorically rejected and denounced the proposed Separate Administration Demand Party or SADP. This party was floated by two Sioux signatory groups, the United People's Front, UPF, and the Kuki National Organization, KNO. According to KNA-NEI, the SADP does not represent the democratic will and aspirations of the Kuki people, and it holds no democratic mandate from them. KNA-NEI has also strongly condemned what it called the dictatorial approach of KNO and UPF. The statement alleges that despite being signatories to the Suspension of Operations Agreement, and being bound to respect the territorial integrity of Manipur, these groups have repeatedly called for the balkanization of Manipur. KNA-NEI further alleged that there has been voter intimidation, vote capture, private selection of candidates, and attempts to impose such candidates upon the Kuki people. Key announcement. Now, the most important part of today's press release. Citing the present violence and what it described as a complete breakdown of trust, KNA-NEI has resolved two things. First, it will contest all Kuki Assembly constituencies in the upcoming 13th Manipur Legislative Assembly election in 2027. Second, it will pursue complete political separation from the Mighties * through constitutional, democratic, and nonviolent means. KNA-NEI also stated that it observes the third day of every month as Separation Day, as part of this stand. The press release was issued under the leadership of KNA-NEI President, Julyv. Jainson Haukip. KNA-NEI says it is now seeking the blessings and democratic mandate of the Kuki people for the 2027 elections. This is a developing story. We at Kuki History Channel News will continue to bring you updates as they come in. Kuki National Assembly Northeast India say the 27th of July 2026 press release is fake. This is an important clarification update. The new letter dated 28.7.26 says the previous press release dated 27.07.26 was fake and bogus. Good evening. We have an urgent clarification from the Kuki National Assembly, Northeast India. If you saw our earlier report about a KNA-NEI press release dated the 27th of July 2026, please note this update. Today, the 28th of July 2026, the Kuki National Assembly Party, NEI has issued a new clarification letter from its head office in Sayong Village, Lanka, Churachandpur. In this letter, KNA-NEI states that the press release dated the 27th of July 26 which was circulating on a letterhead of Kuki National Assembly with the wrong address and no signature is fake and bogus. KNA-NEI has clearly said that their party and workers do not know about that press release. The party has also warned that in the foreseeable future, no one should use any fake letterhead, flag, or symbol of KNA-NEI. Failure to do so, they said, will result in an FIR being filed against those responsible. This clarification was signed by the Secretary, Information, Kuki National Assembly NEI. We urge all viewers to be aware and share only verified information. We at Kuki History Channel News are committed to bringing you factual updates. This is a developing story. Thank you for watching.